TV Badwam na wo hwe no na de yadru suwe me was SSNIT mpanifo ewa ha na adwene bi se wona ye aban adwuma no yankwankwa adwuma te se ye pe ene etua SSNIT ntento ho no bi ne pragia na uchuo ye kapinto ye mesi misrew seed no nso ko SSNIT office bi e ben wo kakra kusu ye die 3 cities say 3 cities okekambo mu ambo so me na de ko SSNIT a 60 years going wo be mmere ntumenya adwuma na se wo de saa sika no etimi ahwo ho no anya burden ama eye wo ma aha yesa ya na eye no ho de wo bebo nkokora ne mrewa na obi tete ne ho gu so na say ma yesa open what you say some person be use that word na wa wo be gina brane usika ni be fam hospital dia Mr. SSNIT fa ho ehyem na ebebo oda tun be baba be da yase na me was SSNIT penny corporate affairs manager ewa ha mesesefo asa akode ne obaba boy ne adi nkomodi enti e wo se wo do sika e koma SSNIT no mo de to ho wo call pensioner na sa sika no age enti pensioner nya abaduma efo nkwa ko pension no wa ye adwuma 60 years oda se ye adwuma wo mre fa sika ne bitie mai obapa me mo akwa ba ya nia ampacho tina ye kakra ma me he memre ni mumu straight no ha say we lean no at the other side the other say papa SSNIT nso mo ya de e say the one I say why den social media no so mehu say mo nam ho ba bia because the idea na ya no so mo anya na sa ko da sa social media wa no obi ati ampa the tata wo mo a why na wo say SSNIT ye ka SSNIT a my history about it kakra se be ya de wo hweye no obeti ase SSNIT de say de unim no ye statutory pension mfie aduasa ne akiri ni na obebi bisasa de ne yetua pension esan se ne introductory remarks no kan ye no sesi a wo ho de ne wo kọ wo ba na nso so nyini e ba beto monyini kura anto a yare wo ho owuo mpo kwanhia bi kura wo kwanhia nso so wo ho enti ne se nyina enti na mpanyufo anasa aban sa time medwen ho se wo se yenya bi futo bi a adwumayefo betumi atua entito ho bi atom na se daachen nsema ekeka yenyina ebito a wanya bibie beso wasene na wososo wa anya mobo sa mo eni asam na ne yabo ne tofa de ama wo no nti se won pese obeye mobo daachen a na wa wo hwe ne wo mraba wa na wo mranti be ugina wo na so na benya 50 60 kopa na obi boss dwa ya mesro ya bie seed SSNIT fo aye kakra bi obinyo wo se fabra ono amu wa ha ye ne di nkomo enti ye ni nkomo hwe eye seed no ka ho asam che kakra mini aba sene a wa udi kan ye no obia adwuma a wo ye biara wo se wo dwen wo daache ho kame aye se ya na ya dwen bi kire ye se SSNIT ne de ye ya ye botai ya ye share space yi ene nice high heels a wa she ye na e wo se etua SSNIT nanso SSNIT emra ne kire se SSNIT no ye ma odwuma ye ni bia se wo ye adwuma oboni beka se any legitimate business wo ho kwan na se wo akwanya se wo so twro udin e wo SSNIT but like I said the thought has been say ya ban adwuma ye fo kwan ti seed na ye de baaye no na ye dwen ho se sa impression enkofo ye be den na yasesa no enti be se me a etwam yi na mpanyimfo de ne magu akwan ma ye pa adwumadie fefe ho ntoma ewo kumase a ye friend seed na ye acronym for self-employed enrollment drive a ye twaniti aye ni seed se ne enim so Ghana for the seed nso asepa seed nso ya aba ye kwa asori kwa ye so seed na da achimbi eho aba mfaso ama enti we nso ye ka se so seed wo wan kasa wa brabo mu na egugu sunsuo na ehwe ni yie dodo ho na make sure say da achimbi a obekwa ahomegye mu no sa seed na anyini aye odua fefe aso aba na wo so wetimi ate sa aba ni bi enti seed ni de enkomo a ye pese ye ne enua no ma wo mu ye wan kasa won adwuma
juma examples bi ama obi a mason obi a welder obi kra a lawyer obi kra so ye pharmacist ono a won pharmacy onye adwuma ma obi a consultant obi a makeup artist obi a online entrepreneur or a barber omu nyina ye ka kire on says emre na duru sese won SSNIT nkomo na ene fantoma beboye dia no kwotwiro wudin na bosome so akakra obenya no fa beto na so fa hwe odachi okadafo nyina aka ho obi aka ho so no okada sika mo gyenye kuma fa bi beto ho ne many di wo delivery fees delivery anya better 70 from me to here 70 the least 50 or Joe sai sika we Uber driver sika mo gyenye kuma munyi bi nto ho ehia o ye kan sa na ne wo sere mesre fa bi to ho na entumi amua na ye kan say CD se me no me contributor dada SSNIT yetua ma me ye hade yetua nyame adom na message metimi asa ye CD ni bia na ene dey different bi say o kan no wo ye employee obi etua ma enti wo a system ni mu as formal sector employee enti wo no won ka ho but we ye nuan ma se dem sika wan kasa eye won adwuma se ne aka obi ka okada na wo ka okada se me kra na atwe madwen si bibi foforo nso anfa so foforo wunya e wo SSNIT mu wo ka okada wo kwa wo be obroni be kasa high risk job yempesa sa beba ya mempangu kra na nso betumi asi ebia na wakonya nkwanhia ebia yehu ye koyeba motor riders they've been involved in one accident or the other se wo ye SSNIT member mapa na se sa en social yi beto na bia doctor for behwem so se de asi aba na bia onan na wo di twi bike no ene onan no eni ho bia wuntimi entwi bia na se wo qualify na se wato SSNIT no afi ewo mfie miense etwa mu yi afepew ewo mfie miense etwa mu ya SSNIT ebetua we bibi efe ni invalidity pension sa kopim time a ho beto anaso obo ade ebefro me no ka say ye we invalid pension e bi o we scheme so we 31 years enso so oguso eji pension esan say bibi ato na ontumi nya adwuma bio and you know otua and I make us say and the qualification it's quite simple to say we join in now we two mfiemiensa na in the last 3 years ni mo afi 12 months what you was SSNIT no pepper ye be show kopim timer go beto and I say dey ne be si wo and fa ho ni amount a otua there be no one says 1000 cities now they my ebusu media and say 500 cities asa what so di no correct etua for 12 months out of the last 3 years ye be show ekopim time ho beto ananyame ebefro impo if you say utra anye ye na se ufri mu aye penisa ade sa SSNIT kakra ya utua ye be hweso na ye tua wona wugya won wachire a wudi won din ma ye se mini ho a monfa misika no ma asomesi anasa obentin said the name sika no so what you are out of the last 3 years now ufi ma ye be calculate SSNIT no to say na wutu 15 years na ye dia ma enjima na ujama utworo wondi ma say yemfesika no nti SSNIT ndia say obesi ahwe ni bia emfa so bebre wo so nya yi bia because other insurance yi de so ya na yi dia ma ba mu de forever me no ka say your pension na we di be 90 92 what you say nti wo de ni pay pepper ye nim ha ya ta hu pepper third Thursday of every month ya wa de tosum prince abosumi biem pay client na dem na seed dey onso omodo e bi obi dey e bodua tomatoes rura nkate bo wura bi ono so pese otua na me 1500 sa sika na no mbetumi ana there be send dey na me dey emfato ho the list on can I say minimum income minimum wage now betimi atua also na if you kakra meka atwas even though the minimum wage contribution e ba ye beje no because I was say eje emwa wo esan say SSNIT ne dem sikan ne awodi hyemu no eno ho ayaba nti ne awbedua no eno na una utwa say me ye sure so what nkomo bi obeka so na me SSNIT ni sa me de me call pension sika ketua bi na o de mane SSNIT obi ka say yetua no 400 cedis a month 500 obi so was SSNIT na so onya 25000 cedis a month obi was SSNIT na so onya 20000 cedis a month enti eso obi sa ho sa ade na me de meje 500 cedis no obi eje 25000 cedis na answer short e say nipa no ono no ne ode bre ya no nemu oduru kakra
Essing ya wo de e buy nti even though de wutua ye no so ba na wutua uyi ni boom a obaji ni boom uyi 5 cd wo akwetia na nti ye hyenkrofo nkran se ahoden sika no wo ho de a se bia emre nsempo ane nkapre obetumi aye wa wodachi sika no e wo ho ma wankasa nti se wo mai de mu page 500,000 whatever but eno nche se wo de sa minimum wage of e bia obetua be se 100 cedis ana se oh ye beje but no that chese yes sisika na so aba na obenya ene emum ya hye no nso na kasa bia nka dem hye no nso se de wutua ne no ho akatua pepepe na obeye nti mfa ni di ayi ne bebre ohun people yi twam no age mesin eso omudi omanum se mesin ayi ne etwa ntoma foforo ne etwa ntoma foforo na sisi u dan de ama jese kosu ya no ntwa obeje ice kinky obeje fine yogurt obeje sa en sa ne ma no hu ne se eye sika etu die sponsor na kwetwa bie ba wa se sika ba ne nsem etu hu se sika ne se eye sika so ye busumi nko na eye sika but who sika kra for you know e do so say me a busumi e ti mesre mo unya 100 series na de ato ho sa busumi na modi aba na we mpese mi hunu ene bibia digital mo wo ways a fiat ho no angaza betumi a check na ye hu ni sika whether monthly sika no ba na sika se na da account no mu bibisa ho ne de obetue sika na hunu mu de ana odere nti yesoso ye nimsa nti sesi a SSNIT so yes SSNIT member nko ade a na atwere wudi no ama ebro ne beka say email address a bosome miense bia extend statement na minya bi ene na email address wo ko commercial break enu nkomo wa achire ye be dey just me dem na mo send na me sesi a betimi aya ama ye ya me no be wie me konya me nti sro se wonni bia I think say I say adwan me je kura ya minia koso wonni bia na say wo ko SSNIT office bia wo so pese wo hunu de usika aka ene 3 months bia say de tie wo ho wo do email ama tiene se unso ni email address de no so your problem they say baby wi ase kono saa o digital na nti mesro fa ahujim men ka se ne minimu obi a wonimu ma ne nkirew ye be ye saa fe be wi akire no na de confusion ba wonimu am obi nkirew obi asua na unso fa sua na fe wo de akwako yenya ne saa e be bo SSNIT de hu hia me pass obi a betua me ka ho asama se e bo hu dawro ha me ka from akuma mu because mfaso wo so ti saa what be problem abeda also me so afa na me betete me ma ohun na bia me ma me papa also do dia problem ade no betuo asase no but be kakra wo befu because bia na oni sika sa time no ni woni pone yare e wo se ko to adwuma no sa wo sika no beboa ti mesre mo mesre enye do ya ba adwuma ana obi adwuma yetua wo de no tua bi to ho mo pamade sika ba mo nsam wo na pamade a nya gro see pamade so what you say 1005 medofo titi bibia ye wo ho te say wo bi adwuma ye tete metua me SSNIT na ebi mo so ye ntua mo SSNIT o na de na mo ya mo asafo no me ansa na say na usika na say woni email address nso a wo call SSNIT office bia wo ka so person print to statement I said say print e de ma e na ni tua no nso so ye person obe sorry free store wa de pam store na wo customer beba na bubefu enti wo betumi a dial *711*9#, which is option 4 momo na wetua enti we de asembia ni what democrat ye obi bia enti em say mo social media handles no so e wo Facebook enti say baby a wo bia unhia so be SSNIT office ho a *711*9#, ene go screen so mesre mo me yenye about time mo hwe bia mo ma no ko adwuma mu kunu no mo yire no mo ko tie twiro to ho ma no oba ka kire no abna why your SSNIT no why ye mesre yenye ne and our next of kin no so ehun hia o yeah de tete say abo chi ko he pachopie e hia pa no ade abeba so yes say cuz am de ma me na she ho fi acha say me che so yin ko ya wo update wo info ha me kakra ni update me she bas ya say me no de me say me update say me update me hwe na ya ma ye be hwe ni sisi Pasha na wo bisa me say wona ye ntua won SSNIT na ene de me gidi say wo kan ye adwuma
eno de eye no kre dani da nkrofo frɛ yen anaso mo be Facebook be ka kye say ma ye adwuma nipa no ontua meka se wo wo saa tebea ni mu a eni se ba ne saa ye nipa no adwuma ru ana sede so otua wo SSNIT man na dachi wa anya mobo nti se bibi se ekoso a mesre se yi asutre breo e obetimi aba SSNIT office obetimi so mpese obi behu a obetimi afrɛ your telephone so 0302 611 622 0302 611 622 and as on socials at SSNIT Ghana, Facebook, Instagram, X and as a Twitter. O she share your now send the anonymous messenger. Oh my adwuma ni baby what enka she enka ho biu. Ye beba adwuma ho ne ne adwuma rura no abedin kita ho ne ahwe se ye ento ye na wontua wo SSNIT contribution. Men pa cho se bibi sa ho mentena ho kra na. Na WhatsApp number. Ebedu. I mean for WhatsApp number. Because go for WhatsApp. Some by audios mu receive it. Patron oh you receive me nyina. Oh yeah. You know how to form. Ye no audio no mama sa na dia na ne watie. Aha nti 0500 003 050 0500 003 050 na woni SSNIT WhatsApp instruction also nko frɛ ye can say wo frɛ wo fo obi am fa ba ko no na ye frɛ aha enti when your WhatsApp no send the amount mo na fe to free their number no office line be 0302 611 622 simple number then also wafre na no makasa and one no ko social media handles ni na omo ho omo SSNIT Mrs. SSNIT omo Instagram omo Facebook omo Twitter omo ewo himpo and them on LinkedIn we are almost all the email address contact center at ssnit.org.gh org.gh me pese me spell ma se be ya wo ya na wo show screen so e wo ho nti wo pese wo send wo email contact center wo spell contact now the center to so at SSNIT SSNIT small letters .org.gh na so oni wo no mo edi enkomofo ho shem patcho me fa ni agro sika kakra wonya bia to hu susu fato ho bosome wote ho no amomo won eno ano no o se momo no ye star 711 star 9 hash ubeko option 4 na wetia what follow prompts no exactly it's very easy follow ne kama enti wote ho for pamade me so tua bi me designers me sure say mutua mba etuba ne Iran mutua omunti omun start there are some quite there people so say wutua o national health insurance o kwa wutua premium because the SSNIT no cover national health insurance into kwa wutua o premium na mpacho bibi e wo ho bie ma nanka oh said ye kan ye no me sense studio say we are saying fa one ne awe sese de bia mpo me ka sese si akra wo ahodin ho kirewa hwese ne sitie na multiply that by time awa ya akokra ana abrewa a wontumi nya hwe saa ho kire no ebeye more serious as in sese ya ho kire nti si ampo saa ho kire ne nya oda e ma ne ndru time a 60 years obedru ho enkrofon se ka se me be hwe me ya de me kan se na oba no onyini na anya adwuma ene ye kasa haban mo no te dada nso te oba no kwa bi ko betumi adu anim kan enti emfa eno enye wo pension plan esa wo pension plan eye SSNIT na yetimi atua wo pension anase te be sika disability benefit anase survivors benefit ekopim time a obo ade e be from na we so na wo manya confused so we hear insurance policy be different from SSNIT yes yes mo money na ho nka so me bi dada we SSNIT ye different kwa SSNIT de wo betua ma wa kosi se nyame be from but other insurance you know there when you pudo sikapudo ewu a no akoje eno ano no wono wa business nti yan hye no so confuse SSNIT no any other insurance companies dem policies a wo moye it does say wati oba pam fam si ha on me that's nti any day wa otie bi e besre say edi nkomo yewi ma wona yin titi a SSNIT office bi e ben ana say frɛ o telephone so say mo ye group and association mo frɛ ya ye de amfidie ni beba na yankasa ya ba aba register mo na ye no mo edi nkita ho ko market no so man mo bi to so
In fact, I'm say last month cry no mobile kind of yeah be friend you wabontin you go kumase na you call makolan so you wabontin no mo na your reporters were with us and it was a fantastic success nti ye bekoso a etutu ye ho agu amontin so me abo asem ne ho daru because news no cry yeah ne bi mo so omunyom be but omonte ho asem ti no so eboa ti ya da se obafia yeah me da se sakode am sure o corporate head was SSNIT. And then so you need to do no. Happy birthday. Say happy birthday. And Linda Abna Ousua, aka Mrs. Kukua. Linda Abna Ousua, aka Mrs. Kukua. Nyame shraw. Nyame enyo kese kusise obeye kese pa. Na afei me editor so yene na wahagena. Ose me wish a happy birthday nkoma no bani din Phoebe. Efia osei bonsu Phoebe efia osei bonsu nyame hye oba fefe ise minti me fa picture no nto obi ye ho adwuma na fe mo wishes no we ye na e do picture to ho kama fefe enti gina oye video editor wo multimedia ha o wish Phoebe efia osei bonsu happy birthday nyame hye nyame nya okese kusise obeye kese pa na ye wie Franco Trading Enterprise phones papa efie ene ho opebia for nature ho say Nokia, Samsung, iPhone, smart TVs, ranging from 32 to 55 inches. Franco Trading Enterprise for will be your tabletop fridges and so on. Franco air conditions and so on. CCTV cameras and so Franco. Akofani nyina bi edia bantiene Franco eni ensa wo so frɛ 0246422338 0246422338 na on a Franco Trading Enterprise for Enkasa Dominion Herbal Powder so enie your immune booster a droba ko unnum bia e boawo emma nipadua na hoden strafo no sebeya bibia ba wo nipadua mu se yade no akon ade so enkunim ne wo hia no pa wo ni di ya wonya hot water nye so hot warm nice wasabi ade agumwa mese no wanom ansana wadidi ye ne sa no pa ene enwumre wo honam tutu nso a ye wo Dominion Herbal Ointment wo ho na odi atwitwu apo ni nyina so na pain bia wo ho no akọ okọ pharmacy chemicals ne herbal shops bia mu a ubenya bi frɛ 0543 158195 0543 158195 and 0249 591 843 Repart Ventures Nana Boache Herbals Angels Herbal Shop Ewan Kraya Ubenya Bie and Ashaman Ekus Pharmacy Tema Little George Health Shop and Afekofo Absent Pharmacy Delight Pharmacy or Hinana Herba Usko B and a Central Market a Shenimu so Benya Bioho so whom a Tonicare Pharmacy Bioho Achimodan and Aya Provision Store Kennedy Drugstore Bioho and Afe so many and so Nagiza Pharmacy 12 years I bad down Oba one yemana woma akodano for untimi use Dominion for product ebi omadaro man ye den komo ahodo ebro medin ade afia amankwa tamaklo asedane yodia emrani adaje a odnya ye ede hweye miko yakosinsia ye krado de asemidika etwa so wie poman hne kwabna sante den pensempensemu emmo yeda se se wo hwe Adom